nongeye kubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Ahangaha ni kuri Zoom TV. Nimba ari ubwa mbere uhageze rero wowe ibuka gukanda subscribe, hanyuma ubundi ubane nanjye muri iyi video. Nyuma yuko rero ejo mbabwiye yuko igisirikare cyangwa se ubuyobozi bw'u Burundi bwatangiye kwirukana abanyamurenge bari batuye muri tumwe mu duce twahariye muri cya gihugu cy'u Burundi, ni mu intara ya Muyinga. Uyu munsi nje kubabwira yuko ingabo za FARDC, ubwo ni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zahawe amasaha ntarengwa yo kuba zavuye mu mujyi cyangwa se mu gace ka Bukavu. Abaturage baturiye umujyi wa Bukavu bahaye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abambari bazo, ubwo nabazifasha bose cyangwa se nabaziri inyuma bose, bazihaye amasaha 48 yo kuba zavuye muri uyu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo niko navuga. Ni kuri iki cyumweru rero nibwo byabaye, tariki ya 9 z'ukwa kabiri umwaka w'2025. Abaturage baturiye uriya mujyi wa Bukavu nyine aho basabye ingabo z'iki gihugu cyabo za FARDC kuba zava muri uyu mujyi wa Bukavu. Ubu busabe babusabye ubwo bari bari mu myigaragambyo yo kwamagana izo ngabo n'abarwanyi ba Wazalendo, aho babashinja kwica no gusahura imitungo y'abaturage cyangwa se imitungo yabo ubwo ngubwo nyine muri rusange. Iyi myigaragambyo rero yakozwe nyuma y'aho abantu 9 biciwe mu majyaruguru ya Bukavu, ahitwa muri Miti, Kabamba, Katana ndetse n'ahitwa muri Kavumo. Bari muri iyi myigaragambyo bahuye na guverineri w'iyi ntara ya Kivu y'Epfo, bamugaragariza ibibazo byabo, bamusaba ko ingabo za FARDC, ubwo ni ingabo z'igisirikare cya Kongo nyine, na Wazalendo bakurwa mu duce batuyemo kubera ibikorwa by'urugomo bikomeje kuba byabagaragaraho. Iyi myigaragambyo rero ikaba yarakozwe mu gihe ku munsi w'ejo habaye inama ya SADC, ubwo ngubwo ni ku munsi wo kwa gatandatu, ndetse na EAC, aho yiyemeje ko ingabo z'ibihugu by'amahanga ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitari mu butumwa bw'amahoro zigomba kuba zavanwayo burundu cyangwa se zigomba kuba zavanwayo vuba vuba. Iyi nama kandi yasabye ko leta ya Kinshasa yakorana ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa M23 ndetse n'ibiganiro by'i Rwanda na Nairobi bikaba byasubukurwa ariko bigahurizwa cyangwa se bikaba byaba ikintu kimwe kugira ngo bibone uburyo byakorganizwa cyangwa uburyo byafashwamo. Ikindi nanone ndagira ngo tuganire ku by'igitero cya FARDC ndetse na FDLR bagabye mu muhanda cyangwa se mu gace k'abanyamurenge cyangwa se agace gatuyemo abanyamurenge. Ingabo za guverineri cyangwa se ingabo za guverinoma ya Kinshasa, FARDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, ahanini ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, ndetse na Wazalendo aka kanya bari barimo cyangwa se mu mwanya washize bari barimo bakubitwa ngo baje kugaba ibitero mu Karingi ho muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. N'amakuru yageze kuri kimwe mu binyamakuru byizewe, minembwe.com ikesha abaturiye mu Mikenke mu misozi miremire y'Umurenge, aho bagize bati ubu muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 10 z'ukwa kabiri umwaka w'2025 abasoda ko barakubitwa cyangwa se barakubitwa inkoni ngo bagabe igitero mu Karingi. Bivuga ko abari gukubitwa nabanze kugenda, ariko ko bamwe bamaze gutora inzira bava mu Mikenke ahari abasirikare ba Kongo benshi FARDC. Bakomeje bagira bati Wazalendo bo bamanutse berekeje mu Karingi, hari n'abasirikare benshi navuga ngo bamanutse. Iki gitero cy'ingabo za FARDC n'abambari bazo aribo FDLR na Wazalendo giturutse mu Mikenke kikaba cyakomeje inzira y'ibisambu bigabanya Karingi ndetse na Mikenke. Aka gace ka Karingi FARDC n'abambari bayo berekejemo
kugabamo igitero gaherereye hagati y'Irundu na Mikenke, gatuwemo n'ingo z'abanyamurenge zibarirwa mu magana. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo kandi ihuriro ry'ingabo za Kongo rihuriyemo ingabo z'iki gihugu, iz'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDLR ryagabye igitero aha mu Karingi, aho iki cyari igitero cyasize gihitanye abasivili 4 ndetse kandi gituma abaturage babarirwa mu magana bahunga bagata ibyabo. Nanone ntabwo ndi busoze nakubwiye kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi cyangwa se perezida w'igihugu cya Eden nk'uko akunze kubyivugira, Evariste Ndayishimiye yifatanyije n'abaturage ba Namibia asanganizwa uburakari bukomeye bw'abamusaba gukura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no guha icyubahiro abasirikare be bagoye. Mu butumwa yanyujije kuri X, perezida w'igihugu cy'u Burundi yagize ati: ndihanganisha perezida Ndangolo Mbumba n'abaturage be cyangwa se n'abaturage ba Namibia ku bw'urupfu rwa Sam Nujoma wabahesheje ubwigenge. Ubuyobozi bwe mu gihe cyo kubohora Namibia kizahora cyibukwa, cyangwa se ubuyobozi bwe nyine buzahora bwibuka. Ubwo nk'uko yashatse kuvuga. Nyuma yo kwandika ubu butumwa, benshi bamusubije gusa, bamwe bagaragaza uburakari busa naho baterwa nuko hari abasirikare bakomeje kohereza i Kinshasa, kimwe abasirikare bakomejwe koherezwa i Kinshasa, kimwe n'abavuga ko hari abasirikare babo bapfa ariko ntibahabwe icyubahiro. Sam Nujoma niwe wabaye perezida wa mbere wa Namibia, aho yapfuye afite imyaka 95 y'amavuko mu mujyi wa Windhoek nyuma yo kubohora igihugu. Sam Nujoma yabaye perezida wa Namibia kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'2005, imyaka hafi 19 yarishize avuye ku perezida. Hanyuma bumwe mu butumwa abaturage b'u Burundi bavuze, navuga nk'uwitwa Nkurikiyimfura Olivier yagize ati: nyene cubahiro, turakwinginze ngo uze uhe icubahiro ingabo zacu z'u Burundi ziriko zirapfira i Kongo. Nubwo ari ikirundi ariko ndakeka mubyumvishe. Si we wenyine wanditse, kuko n'undi wenda navuga witwa Mwenda Kwabo nawe yagize icyo avuga. Hanyuma n'abandi benshi bagiye nabo bagira icyo bavuga. Gusa kamubwira ko nanone leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukurikirana abasirikare hafi 84 bahunze ba M23 cyangwa se bahunze M23. Ubwo ni abasirikare babo bahunze M23. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Kongo bukurikiranye abasirikare 84 bahunze urugamba ubwo bari bahanganye n'umutwe bitwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare 75 muri bo bafashwe mu cyumweru gishize nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Nyabibwe uherereye muri teritwari ya Karehe tariki ya 5 Gashyantare umwaka w'2025. Abandi 9 bafashwe nyuma yo guhunga urugamba rwabereye mu duce turimo Kavumu, Mudaka ndetse na Miti hamwe n'utundi, bashinjwa kurasa abaturage 10 barimo 7 bari mu kabari. Mbere yuko urubanza rwabo rubera mu rukiko rwa gisirikare rwa Bukavu kuri wa 10 Gashyantare ruratangira, ubushinjacyaha bwasobanuye ko wakurikiranyweho ibyaha birimo gufata ku ngufu, kwica, gusahura ndetse no kwigumura. Umuvugizi w'intara ya gatatu ya gisirikare Majoro Nesto Mavulisa yatangaje ko aba basirikare bafungiwe muri gereza nkuru ya Bukavu kandi ko bazahanwa by'intangarugero kuko imyitwarire myiza ariyo ikwiye kuranga umusirikare. Aho yagize ati: barafunzwe kandi bagomba kuburanishirizwa mu ruhame bagahanwa kugira ngo babere abandi urugero. Imyitwarire mibi nta ntebe igihabwa mu gisirikare cyacu. Abagira imyitwarire ihabanye niyo aho bari hose bazahanwa bagezwe mu nkiko. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacitse intege bikomeye nyuma yo kwamurwa imijyi ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru irimo Uwasake ndetse na Goma. Uruko bahunga barasa abasivili bagafata ku ngufu cyangwa bakanasahura kubera baravuga ngo bameze nk'abihebye. Hanyuma umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisivili Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye yiyemeje guhagararira no kuba
umubyeyi w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Lieutenant Colonel Ngoma Willy yatangaje ko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukorana na leta y'u Burundi yamunzwe n'amacakubiri, interahamwe, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, abacancuro n'imitwe ihuriye muri Wazalendo. Ubufatanye bushingiye ku masezerano ya leta y'u Burundi yagiranye n'iya Kongo yo kwifatanya mu kurwanya M23. Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi w'u Burundi bakuriye isinywa ryayo ryabereye Kinshasa tariki ya 28 Kanama mwaka 2023. Uyu murwanyi yasobanuye uko abona ubufatanye agira ati umugambi n'umwe, tubivuga uko biri, bashaka gutsemba ubwoko. Umunyamakuru umwe w'ijwi ry'abanyagihugu yamubajije niba M23 izemera kuva mu bice igenzura birimo umujyi wa Goma nko mu 2013, asubiza ko bidashoboka, aho yagize ati ntibishoboka, tugiye hakorwa amahano. Yakomeje ati nta muntu ushaka ineza wavuga ngo M23 nisubire inyuma, keretse interahamwe zigenzwa n'ikibi zihigira kwica abantu hamwe na Ndayishimiye kuko uyu munsi niwe uzihagarariye. Yiyemeje kuzibera nk'umubyeyi, bari gukorana na Tshisekedi. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare yasobanuye ko abarwanyi babo baramutse bavuye mu bice bafashe baba bahaye interahamwe Ndayishimiye na Tshisekedi urubuga rwo gutsemberaho abaturage, bityo rero ngo bazikuremo. M23 ishinja Perezida Ndayishimiye guhagararira FDLR mu gihe Uburundi buvugwaho gucumbikira abayobozi b'uyu mutwe w'iterabwoba no kwakira inama zabo, byenyegeza icyo navuga nk'ubufatanye busanzwe hagati y'impande zombi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero gushimira wowe twabanye muri iki kiganiro kuva cyangwa se muri aya makuru kuva ntangiye kugeza nsoje, mubwira ati nimba utibutse gukanda subscribe gikande, hanyuma tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha.